wiye konya dong kong ki yupi man ma tikere bodwak mamigi ngeni pichawa ni be kichawa na gware piana tika yupi be na tika chere ya mukumbiri i radio patches wiye yupi kid lok me yor kom kid yo me gudi yo me biachara yo me kwan genana merti yune ka lwak me Omoro yera ana be chero mere ma kemo lupu magen lo chani ikom well done my Omoro pasien piara bu ngwan wi abich ube lupu magitiki peko chanta gi peke limo ma mior giti kere bene miriam chan peke awak mo ma ya ngato bin ot lwak ni wonu bino ba wa ko lwenyi kom chan peke omen wa je ko gumaraj le ba kwanya kwone eto bene kar chane wa wache gino peke la chone po timo gino kulo ilok me lwenyi kom chan yo Omoro MPs wani duju yo Omoro ma pat ke kot peta metoji ana meno kot peta foch maduong total mon la cho tika lwenyi nero bene tika tute kitimo kumeno ya lutua chi kana karo ana bi kwanyo ayobo communities te parish achel gi forming cooperative gi yer ket kwa gana ngo ger mageno ni check board gi mabe but also bi kwanyo gi gina check ma wele bu ana bi kwanyo nyotigi guiding gen kuna tiyo ke agricultural extension officers wek gunyang abe kadong guno aker chiling million apa e cooperative gini mila chake parish ka chiela abe ker ye million para wek la pu ko gam chentene ko yap ki poro wil ki kor ma en mero petone kitano ka kor ne chek char du ko chen limene dong buye matika nyane wen gen duju gake cooperative ma megini lime pe chero kamo time ka society be pe ke poro ini gamo itiyo kere wek cheno be choke cheching dano church ma ye pe biberu dit nano pian meno ma meggi pobo ber chalo simply bolle chop ento ay good cooperative enge mo aryo ke kano parish achel ching mo ti wa million mi aryo no dam tiki chente do gino check chalo choya ene ka do check ano dong miara anen yo mengo kwanyo ne ki cooperative kanya giti yene ate ka chato ne mamete jo me cooperative ni awai lori en awil lori mo be ma transporting jamigi chwalo e chuma kanya ke wili ye gene enone chalo kara choye gene en choya ke wil madua da lera kan eta war bino goyo lufu goj mo ma petuto ade da ene wan po nero gene ni wanene wangwa lori ni dong tio jame gichar char lera ka choya ke ken gang kan ti chato mia bor ki kuno lo twal noti ale vario ke wiye ene bedo lo tua no akonyo lufu man kwa gena bitimne yotkom per te hadada ko unen pono yat od yat la logini el center fo ma ena yedono ana luone district sub district health hospital peti wa ke maraya mo me amenya kalok mo tie me ringi bien wa gulu to koro madongi chwele yo od yat referral kon ke kan slow mano la tuoti maraya dada abe ber ngarachel me kwa ngowelo maraya me amenya wele petek aram wilo ne akerla logi wek dano guti kede mono ilok me yotkom angeni ka iningiyo tich pa MP pawono chik yeni ini ichato charka wilo jami me yotkom charka geto gangkwan o charka yupo guri gile enini migini bitim nining angyo mer gere MP Rambake yes ento migini bitim nining peti chiek mo magante mo bekit mono tich pala bekit ki jolo mero jola yor da itimo mero mabe wek ngo luaki unong yoro mono gana betimo ticha me moko chieke perwen ticha me oto luak wek lwenyi kompek ma wono down be that is also cardinal work of an MP dong yin pe chero ne re pe na luak wana ki gen yin pe keriechi abit beru tich pal mono tich pala be kiet mana biti yune pi society ma mega chiangeni luak wa ulo twal bili mo yoro ambulance na MPs mo go tweet kere karme campaign inge campaign gini ruonyo ma pe na wakome
jo kene be tuch kere kien wakany era wajne ka oyera abe welo gene chakela kero pajo kany ma ngod konyu ilok me referral wek wa jingo ko gamente Yore muken timo bino tuch rwenya. Rwenya weng kai kar moko ngweje wakisaren we iwinyo geno peke jana ko inena di matidi Omoro don ko berni geno peke ata chiel mwana ne Omoro tuch kere kar me chono kui eneni be gere kache nena gibilo puloke enuni an pa mer bela bolo amer ba ko win loka go yenki loka wa tim gen ma loko kag atimo enene mayoto to al nono ngimeta kerna machalo MP aram bakke aram timo gen wen jamni timme